Tutonio ino nyuma ya mubunge wa Tigania East gutareria agacukuma thirikari nikenda kubewa kaunti ya Nyambene riu akarima Igembe nimeumirite kugwata uge wa Mporo mbaru mariuga thirikari ya Governor Kawira nitecaneretie mu Igembe na no akai kunyamaria ciana ciao na njira ya kumabuta wira na kwendamia mangi nkathi. Migambo ino niringitwe njeki ni MC wa Igembe East we Titus Muriithi Mutiria na Mporo araragia igoro kiri mubango wa gicunki gia siasa akiri Wero TV Marion Karugi nacio Antoine Nyambene babu bara bondikirite KTV yetu wa Wero TV ndeta kurwandwa yoswa county euta Nyambene county non tuite bengi ngokera kanidi Nyambene tunatigani east tuna west tuna Igembe central tuna Igembe north na tuna Igembe south na Igembe central ito witu ngei thatu so tukazo twingi mkoroki ya Tharaka-Nithi. Tuzo na kaunti yetu tuavoka na bara. Nonto mateso amwe kwa tonia. Ni miario ya mubunge wa Tigania East Mporo Abori akiare chunkine gya siasa utuko Boyaro na kuwa akinyithia rwaria mbunge nene rwa kwariria kwa yanua kwa kaunti ya Meru ithiro ere na kaunti ingi tayo Nyambene county miario ya Karimwirio yo embeba wete mbaru na kuwa kwa bwa muno bakethro bena kaunti ya Nyambene no ntotongeria burabo iko bwa Governor Kawira Mwangaza ni bwithirito bukibatengura kireweti na mbere Mporo na rawura batwe musonda gayo ende mbunge Meru county siedo yele no nto thai batu Nyambene tutena ngabana thai Nyambene nikatukurira thai Nyambene tutenda kiongozi antubeto abandiki bonde baritango na county nikaba kubutwa tu nyuma ya Mporo kutengerwa Nyambene county no nto Kawira Mwangaza kwa tisho ge batwe akuita na county no nto akuita na Meru amethia ire kwa tuweka yani maendeleo yonthe aenderie imenti yuto kuromba tutazuna county yetu Nyambene Nyambene county ni otukwenda na Mporo nao itokabirite kezo maandamano yetie twatora mwanka tone Nyambene county ekoitanwa nonto batwe iturathuranirwa itutengitha kinya kimaendeleo bonga mu Meru uro kuiba sauti ira inatongeria bangi yate batwe itokwenda nya batu kwenda tona kaunti to mwanya ora Mporo aboria kuwa no nto batwe batu kuma county mando county ekweja ni anto menti akeke batethuka mwembe otebiano ona kuringana na Kariba Nyambene ni anikwetho ere county bwayo no turi na yumbe baba inge kinyankurukia county imwe turenda kwa county yere Tharaka-Nithi abunge bathatu batu Nyambene tuna abunge batano itwe bainge ke Tharaka-Nithi imendire ti wabana na tu to county yetu turi abunge batano Tharaka ina abunge bathatu na i county na batu twena kenda ni hata antube na bunge bathatu ikwa county na batu na bunge kenda tutetha twe county na twitengemea bile byo tuma twenda kwetha twena county yetu mwanya itukuona antu batia payment ba ututharau kwena muntu wetu ndu ni kiongozi na no mona sikia kiru no mona kirara kinchune no kya kuona nyakirara kinchune kuokikite kukitemeo cheka kukiongwa kuri ndu ni kiongozi akuroma akari mantu yako ni deputy governor mwana ociaririe embe akauga ngari we deputy governor ni kurirwa mirane akamataka kinya bubongo ibo kuonania batetambua nya kimera gegeto kitawa mira team ya ndo mira ya ndo Nyambene Kawira kwithira ate kubatanira antu ethingi ikumanisho tembo ya turisira Meru county miaka 5 yonde geka urothe kuromba muntu mukuru twaburia twongose mwanka boneke county weto Nyambene county batu twethero twena ni miario iwati mbaru ni MC wa Igembe East Titus Muriithi Mutiria urokuwa ni uma yembe ni rithiritwo rikiathulwa no ntuni kuonekanite kinya munini wa Governor noe mutuma twethingi yake inyelua oningo support bro his excellency deputy twethingia na thanu akire ke bati na manto yanga bana yagolwa aganda yathira rugire no ntuna twenga deputy ngabana agethira akithulumia wa kinya watuguneka muromo ai tugari nako Nyambene wete kuma Tiania mwanka Embe na ina constituency yana ithano out of 9 batu na population nyingi saidi ya Tharaka-Nithi county na Lamu county hivi karibuni batu na dene Igembe central itwele kwa tuna sub county ingi ngoti kinya mheshimiwa Mporo na Ureyoro toka kwa Nyambene Igembe central tuna sub county ingi ndo thai tuna DCO mwaro kata tereta report ireto Kiengo sub county na tuna na mwanka nya itwe imo tutongo thirikari sub county admin muntu omwe amuno etawa Kiremi King'eri we ngono wetu na sub county that means
Hivi karibuni Nyambene kethe na constituency itandatu no kuona tigania through mheshimiwa Mpuru no kuona tigania kuna DC batatu meaning nyati anone constituency itatu batu yambe tukona constituency inya tukona mwanja and ku teto account kwa tukinyima wara Igembe South kubo kwenda kwa ningu support mantu 100% kenya thirikari ana nekita kigina kya yona ara kwa tuika county ra inara nione bia yona batu kantu ingi nione bia yo na nthe yetambere Nkiripotera Weru TV kumembe Beta Marion Karugi wa Kenywa.